Pozdrav svima, moje ime je Danica. Već nekih 5 godina se bavim poslovima na internetu sa više ili manje uspeha, kao i velika većina nas koji i pokušavamo da nešto radimo na internetu. Zašto je to tako? Pa tako je zato što jednostavno od početka nisam imala ekipu, nisam imala tim, nisam imala mentora, nisam imala upline-ove koji bi me zaista naučili suštinskim stvarima network marketinga i naučili me poslu onako kako treba da se radi. Bilo je tu naravno do tada puno promašaja i više gubitaka nego dobitaka. No, na moju sreću, pre nekih 2 godine, ja sam zaslugom mog Facebook prijatelja došla do priče i praktično do proizvoda kompanije Sibirsko zdravlje koje sam počela da koristim i zaista su pokazali na delu ono što se kaže pozitivne efekte i ja sam bila prezadovoljna. Ne što sam bila prezadovoljna, nego sam naravno počela i da pričam o tome svojim poznanicima, prijateljima, rođacima, svima u svojoj okolini i malo po malo počela sam da širim informaciju o proizvodima i o kompaniji. Sve sam više to proučavala na internetu, slušala sam naravno na timskim sastancima i pregledavala foldere u datotekama timskim. Na neki način neke stvari savladala i počela sam stalnije da radim. Kako je vreme prolazilo, počeo da se stvara i neki tim. U početku i za sad je to još uvek mali, sastavni deo velikog tima čiji sam i ja član. Velikog tima kažem zato što je to trenutno jedan od najbrojnijih timova na ovim prostorima i najuspešnijih timova. Drago mi je što sam sastavni deo te velike porodice, dobrih ljudi, humanih ljudi, u smislu da mi nismo tu kao prodavci, mi nismo tu kao trgovci, mi smo predstavnici brenda kompanije Sibirsko zdravlje, mi smo tu da širimo informaciju o proizvodima, da pričamo o iskustvima, kako sopstvenim, tako iskustvima članova svoje porodica, poznanika, rodbine, prijatelja, kolega. Ovo je jednostavno posao gde se bukvalno širi informacija o proizvodu, a proizvod nadalje sam sebi prodaje. Vi trebate da shvatite da razlika između proizvoda i generalno kompanije Sibirsko zdravlje i ostalih sličnih proizvoda ili kompanija je u tome što je pod jedan ovo kompanija koja traje 21 godinu, koja ima sopstvene sirovine, sopstvene proizvodne pogone, sopstveni naučno-inovativni centar. Proizvodi su dostupni na tržištima 43 zemlje u svetu, zvanična predstavništva imaju 25 zemalja u svetu, posluju potpuno legalno. Njihovi konsultanti nisu u povlašćenom položaju, njihovi saradnici, ne postoji razlika u ceni nabavna i prodajna. Naime, po istoj ceni neki proizvod kupujem ja kao konsultant, kupuje ga i najobičan kupac. Kompanija se o svojim saradnicima naravno brine, ali brine na jedan drugi način. Naravno da se vodi računa o obimu lične prodaje, posredovanja, praktično da osoba koja je zainteresovana dođe do svog proizvoda, jer mi
bukvalno ne vidimo ni proizvod, ni novac kao konsultanti. Proizvod distribuiraju distributivni centri, a plaća se pouzećem prilikom preuzimanja robe. Kada smo kod distributivnih centara, treba reći to da ove proizvode vi ne možete vidjeti u apotekama. Još gore varijanta, ne možete ih vidjeti na pijacama. Ove proizvode ne možete vidjeti ni na reklamama, na televiziji i u novinama. Kompanija Sibirsko zdravlje svoj proizvodni program i svoj rad dug 21 godinu iskazan kroz te proizvode i njihovo delovanje, njihov učinak na poboljšanju zdravlja ljudi prenosi širenjem informacija, odnosno radom ogromne porodice svojih saradnika, konsultanata, privilegovanih klijenata i tako dalje i tako dalje. Vrlo je interesantan ovaj posao, vrlo je ozbiljan i temeljno se treba i pripremiti za njega. Naravno da je ovo jedan od onih zaista poslova u kojima se zarada u kojima se do zarade ne dolazi preko noći. Da biste počeli da zarađujete, da biste počeli suštinski na pravi način da radite, vi morate taj posao i naučiti. Znači, kao i u svakom redovnom poslu, shvatiti to zaista ozbiljno. Vaše želje su jedno, mentorski tim preuzima na sebe da vas obuči, da možete samostalno da radite i da kasnije vi možete svoje timove tako da formirate. Sve u svemu zavisi od vas. Koliko radite i kojim tempom usvojate nova saznanja, nove tehnike, tim tempom ćete i početi da zarađujete, a u zaradi se najlepše zaista može biti vrlo primamljiva za sve one koji rade. Ko je naravno zainteresovan da postane član ogromne porodice ovog tima kompanije Sibirsko zdravlje, može slobodno da mi se javi ili na mail adresu danica.grubac13@gmail.com ili na Viber broj telefona 064 19 30 667. Ja očekujem vaše pozive. U našem timu vrata su uvek otvorena za sve one koji su raspoloženi da uče, rade, naravno i da zarade. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste bili sa mnom u ovom audio zapisu. Nadam se da će vam biti od koristi i da ćete razmišljati dok ga slušate. Prijetno!